Amakuru mu biyaga bigari. Ejo kuwa gatatu mu Rwanda icyaha cyo gufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko abacuruzi babiri. Mutsinzi akuriye ikigo cya Gikondo i Kigali kizwi nko kwa Kabuga gifungirwamo inzererezi, abasabirizi, ibisambo n'indaya. Urukiko rwamukatiye igihano cyo gufungwa iminsi 24 gisubitse mu gihe cy'amezi 3 n'indishyi z'akababaro zingana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 20. Eric bagira ubusa nabahe inkuru irambuye. Abarizwa ku kigo cya Gikondo kizwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali Joel Twagirayezu na mugenzi we Aloise Nshimiyimana. Abagabo bombi n'abacuruzi bakorera muri kompanyi yitwa Morig General Supply Limited ibarizwa mu murenge wa Kimisagara. Barega CIP verdict Mutsinzi kubafungira mu buryo bunyuranije n'amategeko mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo kwa Kabuga. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize aba bagabo batwawe n'umuntu batazi abakuye mu kazi ajya kubafungira muri station ya polisi Kimironko. Ubunganira mu mategeko yemeza ko bahamaze iminsi igera muri 5 batazi icyo bazira. Barto Matimbano asobanura ko nyuma yo kubavana Kimironko, Nshimiyimana na Twagirayezu bashyikirijwe ubugenzacyaha bamenyesha ko bakurikiranyweho kunyereza imisoro. Abwira urukiko ko ubugenzacyaha bwabafunguye by'agateganyo ubategeka kujya bitaba bari hanze batarashingura ibirenge mu marembo y'urwego rw'ubugenzacyaha ku Gitega. Hahise haza imodoka batabashije kumenya ibirango byayo ihita bapakira bajyana mu nzererezi Gikondo kwa Kabuga. Avuga ko ukuriye kwa Kabuga yubahutse uburenganzira bw'abamurega aho kubaha ntabahungabanye nk'uko amategeko abiteganya. Umuyobozi w'iki kigo cya Gikondo kwa Kabuga yanze kwitaba urukiko ndetse yanga no kuzana imbere y'ubucamanza abagabo bamureze. Urubanza rwaburanywe n'umunyamategeko. Ubusanzwe ibigo nko kwa Kabuga binyuzwamo abantu by'igihe gito nk'uko bigenwa mu iteka rya minisitiri. Ababinyuzwamo baba bagomba kuba bazwiho uburaya, gukoresha ibiyobyabwenge, gusabiriza, ubuzererezi, ubucuruzi bwo mu muhanda cyangwa babunze ibicuruzwa mu nzira mu buryo butemewe n'indi myitwarire ibangamiye rubanda. Kuri aba bacuruzi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruvuga ko ntaho CIP Mutsinzi abagaragaza mu bikorwa nk'ibyo. Ruvuga ko nta na raporo yakozwe n'ababishinzwe yashingiyeho abafungira mu nzererezi. Urukiko rwarasesenguye rwanzura ko abacuruzi bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko CIP Mutsinzi yahisemo kwitwaza imirimo ashinzwe ahohotera abagabo akabafungira mu kigo ayobora kandi nta burenganzira bifitiye. Yamuhamije icyaha cy'ifunga rinyuranije n'amategeko. Urukiko rwahanishije CIP Mutsinzi gufunga iminsi 24 kuko ariyo yaramaze abafunze no gutanga ihazabu y'amafaranga 100,000, ariko ibihano byombi rubimusubikira mu gihe cy'amezi 3. Rwavuze ko mu gufunga Nshimiyimana na Twagirayezu byatumye bata imiryango yabo n'akazi kabinjirizaga amafaranga. Kuri iyi ngingo urukiko rwamutegetse kwishyura buri umwe miliyoni 10 z'amafaranga y'indishyi z'akababaro n'ayikurikirana rubanza. Rwategetse kandi ko ahita afungura bamureze. N'icyemezo cyaguye neza umunyamategeko Matimbano waburaniraga aba bacuruzi. N'icyemezo twakiriye neza cyane kuko byatweretse ko abacamanza ndetse n'inkiko z'u Rwanda zifite ubwigenge, kuko wenda abaduhaye ikibazo ngo tugikurikirane wabonaga ko bafite impungenge z'uko wenda inkiko zishobora gutinya gufata icyemezo kibafungura, ariko ubona ko ari umucamanza ndetse n'inkiko zifite ubwigenge. Kubw'uyu umunyamategeko icyemezo nk'iki cyagombye kugira abandi gikebura. Biratanga isura nziza yo kubamenyesha ko bagomba kwitwararika, kuko biriya bigo ubusanzwe abantu babinyuramo ni abantu bateganwa n'itegeko rishyiraho ibigo. Ngira ngo nuko ntafite itegeko hafi, ariko ni ingingo niba ari iya 2 iteganya ababinyuramo n'ibigomba kuba byujujwe ndetse na procedure ikurikizwa kugira ngo babijyemo. Usanga rero hari igihe abantu babijyanwamo batujuje iyo procedure cyangwa se n'ibisabwa bituzuye. Niyo mpamvu abantu bayobora ibyo bigo baba bagomba kwitwararika bakareba niba uwazanywemo yujuje itegeko riteganya. Ijwi rya Amerika yashatse CIP Mutsinzi ngo imenye aho ahagaze ku cyemezo cy'urukiko ntibyadukundira. Ntiyitabye telefone ye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Twifuzaga kumenya niba yiteguye kukijurira cyangwa niba azagishyira mu bikorwa uko kiri. Ikigo cyo kwa Kabuga Gikondo si rimwe si kabiri gishyirwa mu majwi ko hafungirwa abantu ku maherere. Uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 30 ni ntaho nikoraba mu mujyi wa Kigali amaze kuhafungirwa ubugira 2. Ni cyane ariko nibaza niba ari ngiye wa mbere wenda ubuganye nawe wafungiwe
ariko ntabwo bagorora ahubwo bita umuntu. Mu Rwanda hari abumva abavandimwe babo bajyanywe mu bigo by'inzererezi bakarushaho kurirayo kwarika, ahanini bitewe n'amateka asharira bafite ku bibera muri bimwe muri ibyo bigo. Twebwe turifuza yuko icyo kintu cyagaragara agafungwa, ariko byemewe nyine n'amategeko, akajyaho abandi bari, cyangwa se bitaba ibyo bakabafungura bagataha. Duteguriye inkuru, Nshimiyimana na Twagirayezu ntibari bagafunguwe binyuranije n'uko urukiko rwabitegetse. Mu bihe bitandukanye, imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International n'iyindi yakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bufunga bene gihugu binyuranije n'amategeko. By'umwihariko ikigo cya Gikondo kwa Kabuga yavugaga ko gishyirwamo abafatwa nk'abatifuzwa mu mujyi wa Kigali, barimo abasabiriza inzererezi, indaya n'abandi bakorerwa iyicarubozo, ingingo u Rwanda rwamaganira kuri igihe cyose zamuwe. Bagira usajwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abahinzi bo mu ntara ya Makamba ntibazabona imbuto z'ibigori za kijyambere ku rugero